kulitangulia nyasi ya kuwata wale na walifu, lakini itarimwa diete ng'ombe na wawate angazi na ng'oa na roro imaita kuma leo dirigale baro ba tutele wita inde from biri ano ondaye na school fee mbeyo ngwatire enusu na ora atire no go to no bwendeleze na banda bawe ngone tiri baro eno eta kuria na bandi enda bona bibagare kwa mwari atandatu ndio mbrato kororo ene rikurandira aiwa mwari atandatu ng'ombe cietire na itasogere endi arithĩtie njaru-inĩ naro ido baithũkaga nĩ sabuta kwĩ mathaya oro ng'ombe yanĩte. Nyuma ya mĩeri ĩlĩ heneri arĩ ũtotũro Mũtũnũina Zakayo Mũlũki kinyawe na ithũkĩrwo arithĩtie rwanda-inĩ ũrũ rwa njaru-inĩ ararathwo nĩ maitha araonokere kucialela ng'ombe ireta na aratiwa na ngurario cia risasi kũrũ. Mweri nayo yana tariki 21 mbĩtĩte gũthiĩte njaru-inĩ na rĩu tiginya oro nĩ rũkĩrĩ kwarĩ thaa ithatu iro ndaitane namba una ndego nywete ng'ombe githimene nchokete iro ndaitana namba ngotikiamba uberere kuja ng'ombe u twere gutiatana na ng'ombe u twere gutiatana na ng'ombe u na indarathawa ndego ratha ndawa kithagene ndakira kuo o antu amathayeli nitikuona utethio no me kwari thaa ithatu cirukire no tiginya oro bura ng'ombe ni wita irukire thirikari ni yegire yasanga nau lakini ututethio yo mbere kunya gutethia na ng'ombe ciarĩ kĩthakene na ingo ciona tira ng'ombe lakini ciarĩ nya muntu gucokia no ntuni ndathirwo na ndagĩthakene kwari muntu ontetheria iro ndatharwo ndaita na cibitari eringĩrĩro au eturana mũlũito saindi ĩyo ethalia kuonthe ku maithaya tikire arithia ki yethirito ya itimatame aboli kaga tiarugete no ndo kaga remero no eta risaji okwana yukumerete ritho aya atorera nyoro risaji ni muntu orathawa. Mabisa ba NPR kinyabo mwaka muthiru ni baithukiri bathiete ng'ombe ario mututigi Inspector Joel Bario abisa werigeri muno ni akari kirube kirokaria lakini ntugura Joel yone thina yeku kiagira itane ya Rwanda na athiete nyumo che githaka aimburi na ng'ombe irietete a ute muntu kinyomwe weya kumya family Joel ndore kan family yake kwangaika enana kuma enana kaibu we kumi pondo tewe zukuru ithine ne bari monda rega ba promise te bakathia atila ekuke Joel na kumete na bakathia atila monga ndareke muicho na monga ndareke no tekinyo umebwe kuno bwe kubotona tu atunoina na kinya ekuke Joel gitaminyo bia be murire bia uma no tu akinya wetikiri ni chabuterire Joel kunga na report yetu ibaibatwa na tutona nya justice ya Joel kinya ri kuno muntu wetu inspector thirikari na kinya tukura mutanoti akure Rwanda batu kinya Rwanda itweri kuromba ngare thirikari na maguthi kwira mwiyo nerere ni njie cio ya ire mwiyo mutanotia ni muntu wetikana inspector tutona thina yo tuonete mwaka yo mutanotia ukue mwanga ndarike nei mutio no mo na yukite no ntu no gorelo na nyumba yo ngwa mutanotia na nje murando oka ana baba nyumba mwaguro ke nyumba ko mama ana bongo bara na uthi no ntu nendande are kwa njima icha ya kugwithiria ni inspector muntu raitara ngwe ureregererie gembe north muntu munene ti muntu thari ugwete mwandarike ne ba to family tuinyelegete chaiti mwaguro we thai bondi Rwanda bari kithagene bure tuye bana bakore tungo tu Rwanda na bongo no bakungisha buta nao. Jessica Nyaru ni murithi ungi uraworwerwo entuku imwe na Inspector Joel na ara Mũtũnũina wawe Samuel Kobia akuanja Jesse ni atirwo kiene bunene ina wana ba ari mwilongeri baruene no abonera kamwate kantuku kagitware wana ga thine barete thine barete thai na gethine gukitha bwiri musiri ngutigeria akure ana nenge nyake age oba nyumba akuira ati nyake aduko ngote agu nyumba ya atira no situ mutwari Ospindi wa Mutwati sub-county John Etiang na wite kwa kaita kamieri ene kulukite ni kwithirito kwina thiri na uti makarika ya mpithukiro yonekanite na ati ni betite na mbere kumatia ukaria ndwandene iji. Kwa sasa ningependa kushukuru Mungu sana kwa sababu kwa muda wa kama miezi 3-4 hatujapata hata ile attack ya mwisho ilikuwa siwezi kumbuka ni miezi 3 yapata nafasi nilikuwa lini ambaye tulikuja tukapoteza askari wetu wawili wa NPR. Ni kitambo kidogo kwa sababu tunashukuru pia serikali yetu
tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba visa kama hizo zipatikane, kwa sababu kuna vifaa mzuri ya kuhakikisha kwamba hata wanyama wakiibiwa inapatikana kwa urahisi. Kwa sasa tuko na drones kwa sababu ya hali ya milima. Unajua hauwezi walikuwa wakiiba ng'ombe wanaficha katika milima mahali ambayo huwezi kupata nafasi ya rahisi ya kuingia, lakini kwa sasa tuko na drones, tunatupa juu, tunaangalia ni wapi wamejificha, na haichukui muda kwa sababu pia tuko na magari zetu vifaru, na kuna ndugu zetu ambao walinda usalama kutoka JSU, kutoka STU ambao tunasaidiana na kuhakikisha kwamba usalama wa eneo hili ni mzuri. Marion Karugi wa Kinyua, Kirirono rwa mwanya, mpithukiro cia maitha Igembe North. Right, na nikumira kindu tunende tukutha tukiona kanyaka kuno kendi nchokerete ukethira ugita kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter, na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Tuchokerane ati mbundi ya kinduguru ya kurwana na ntano chiare ni ugete makarika ya FGM Meru yani etende amona boya kone kabore na ntere chegembe bariwa ni bekite matagari ya kurwana na bona gutigira makarika ya kudira burwa kari na kinyadirikari nirombeto gutederi ya kudiria ntuire bo burabukuru kinega gita na kinyagu itamukana kiri barabago itidya mbere ntano i Dennis Mugendi na Chikinya.
ntano ciaka ni ciitite na mbere na gutoka nthiguruni ya Kenya kinya kethirwa toka irathira buru buburi kuringana na mbundi ya gikundi ya kurana ntano ijitakio Anti-FGM Network Kenya bare bakinyite ntereni yisia igembe kiri kiumia gya kuya mwingi umenyo bwa kurana unture bubu akurukirwe ni gita na buregani na buni watho bwa nthiguru ya Kenya. Hii wiki tuna celebrate International Day of Zero Tolerance for FGM, kumaanisha ya kwamba tunataka ukeketaji ya wamama na wasichana ifike sufuri. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Kenya imepiga hatua kubwa sana kupunguza ukeketaji. Kwa sababu mara ya kwanza kupata percentage ya wamama ambao wamepitia ukeketaji ni mwaka wa 1998 ambayo ilikuwa 38% ya wamama ambayo wako kati ya miaka 15 hadi miaka ya 49. Statistics ambayo tumepata sasa kuanzia wakati wa 2022 ni kwamba tumepunguza hadi 15%. Meru ilikuwa 32%, imepungua hadi 19%. So tunaona ya kwamba tuna make progress. Mweri wa nana narora athero wa itigika location ikuombera kutanwa ana bane 10 baraba waterwe na baraba nge baba inge na machibo ya kuma nara itwakarire nthe toba traini tobonia manto ya ntano itebui na December ye anto baba inge ka ana baba inge mesie minge ne rabangi totano utana na bo lakini sibo banarorwa sibo mo weto wa sibo wakeka geka location bosheke na etere awata anto baraba bangete otana na watere anto mathiriele abaendie kwa abaendie kambene betabone kabatatana na endi tuombere kutethia ubate atano ni ntano mbundi ijiete mukana kinya mandaktari baria bagucitie na mbere wamwe na antu bonthe na kuga ngwatano na gutethania ni kugugwitia gutigira sikuthira buru. Mukenya is the fashion. Semeni Mukenya is the fashion. Mukenya is the fashion. Nonto tombetwe na merema no kona jaoni inte straight janto murume kwina merema na uko gitawa kwina Mount Kenya. Mount Kenya iko kagitawa na twathirania Mount Kenya, it's a forest. Ni forest kabisa gote rojero keja tema rojero athira ukame na ndeto kwenda tuache kukata milima ndio maji ikuwe mingi tena. Kila mtu ametokea hapo hata wale wanakata ni hapo kukikatwa kutakuwa na shinda, maana infection ile shiejaga igatoma inyana bategashiarwe kanoro ushiara mwana akwa na ndeto tigeni gutana aribeto. Hii mambo ya ukeketaji wa wasichana lazima uishe, na vijana tunasema mambo ni matatu: tunakataa, tunakatisha na tunazuia ukeketaji. Hivyo pia tunapitisha kauli katika serikali kwamba tusaidie vijana katika kupigana na hulka hii, kwa sababu sisi ni ile generation tunasema hatujui tamaduni. Sisi ni generation ambayo tunataka kuanza utamaduni wetu upya, na utamaduni ambao haangalii mila potofu. Tunaamini kwamba ni sisi ambao tutamaliza ukeketaji huu, na tunaomba tu hiyo support ya ku make sure vijana hapa mashinani wanasikika na tunaendeleza mbio hii. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Ntugo iharo yone ndere okungura kurwana na ntano chiare mbondi ya kurwana na ontubweto ngaretwe nini class Sangok detrimanite na tungere banjuri ncheke gochokanira kanywa kudiria onyumobo burabukuroki nekagita atungire bahani bagitete egamba kurwana na ntano chiare inde bakyolo tankiama yanga bakyuga egotonyera nendigeria yaure kurwana na ontubo Nicholas Chabari na kulikithia rutano iroreta kinyagi ku na onto ntano inochiana bare chena amaenyangia amaingekire muturire gwa mwana mwari urarekitie na gutanwa ntano ino uma kuringana na ripoti ile onaneria no ithiete na mbere na kuonekana muno kaunti ya Meru. FGM ire tumite twithira turi antu ku ya narua Meru County to 18.7%. Ire kurukite the national indicator against 15% at the national level. Kwa hivyo yetwera Meru County bando are no bagweta atia no bagutano no tumbote thenia tukeya twinthe twi community tukeya tukaua tukureana na ntano kuma ngekuru kuma kuru
kuma nthaka kuma twana rutano rutina maana thaibura bwina maana ikithomo na itwithirite twina cases kinya imbingi ukura kwingi watiri matwana itutano kinya tunini reto aciaro woreo so itukuria professionals but wati ku safeguard maisha ya twana twetu totwali gitumi gitumite atongeria kuma akiri anti-FGM board wamwe na ndateri ibakioto ke mono mwari mono babaroga na mantu megie ntano ciana bari batirimana na akuru obanjuri barara kuru na boba etigiritie ati yuma ntano iriku na bakathi na mbena gwichiumanire gutigira ikuru igwa nacio twithirite tukiarira cia akuru banjuri twibere ibatu wate njara ibatu wate mbaru kihenda tumba kutethia ana betu nontu ntura yetu ya Meru ni sokete na nyuma Embe ire sokete na nyuma nontu ba mantu yatu kilukitie mbere imantu yatu mbo tutethia ya ntano. Katika ile vita la FGM tunatumia mbinu mbili. Mbinu ya kwanza ni ile ambayo tunaita community dialogue, kuongea na jamii. Mbinu ya pili ni ile ambayo tunaita law enforcement, utekelezaji wa sheria. Niko na furaha kwa sababu kwa ile maongezi ambayo tumekuwa nayo siku ya leo, wazee wanakataa kwamba ukeketaji ikiwe kwamba ni mila ambayo ni potofu, mila ambayo imepitwa na wakati, na inabidi sasa sisi zote tuweze kuachana na hiyo mila ambayo imepitwa na wakati. Akuru banjuri kuma ruare bakajukia tua era bajukirie 1954 kuja areba tano bakajukia tue tukajukia tue nene nonto kwithirwa areba utanwa no te atue kujukua muno ni limitation na ndino tukuona mantu ya ukurukithia tukuona twingirie ture akurura tu kira twagwatana akuru ba empowered nikenda tukera antu betu uria tukuthukia ana betu itugwiritu akuru betu batwitikiria nontu mantu jara bagita ya tiuro theri na tuona tukiakuthia declaration bake ya kithai kulani muntu ro support tano ciari declaration ate muntu muka kana ntomurume uroka watikana itana mwana omwari ya community batu tumuruma ya community batu tutethira twina uciano nwe ntugo ya roa Alamisi kwina mworoto wa kwithirwa kwina kigomano kinene mairi ithatu gia kwariria mantu megie ntano ochiana bari akuru baba banjuri iborotete kinya kiarakiri mabitha abao karia mono bathirikari gukurukira machibu na nini ibao nontu bakira bakuga kinya antu bagwato baba enyangitie ana bari batithichagirwo matagaria bwega ende ndap kukumekinya antu baba ingi muno anthu batekwenda kumbona nontu wono bisisie tu cia thirikari weta machibu yara maingi yanenkairwo mbeca baetikiria kwatananwa na nyo yetakiri we atikwira netikirite lakini ethero akimenya batu tweta twi champions kana activist yontumia mana activist weta wata muntu waikia kwa borisi kinya bweta araita arite itondo biawe na nenkana na uyo teke nkonenkanira nara nkona wa ombicha na kwatuka ntiona wonthikira kesi eu ikamilamilwa muntu ora ku reportete ukiya kuona ainyumeku ka gutisia kinya maisha kwa tukua akuru tukaingilia na to ingilia muankane ndeko kethra nikato endeko borithi ne kethra ne biachara bakoyukia no ntote mwana omwe wate kana kono Meru aita kotini tuiba no kore kotini awati atani kana mutiaru atanete ekakwona thirikari ne ata thirikari yomba kwithura ekira mantu iwe kiona utekesi no mweta kotini na iba gwatawa tontu ne aere biashara ya preserve ma chief na ndi kinya akuru bakagwata kana activists bakagwata mantu ya jationa right ndene koti cietu ira biashara ko ndu tukuwa nayo barita ngugi akuru bagutonya na ngugi tukarwa nio na thirikari no bwithiro bwe tayari ku facilitate akuru banjurie ncheke. Mara mingi wakati wale ambao wanaitwa perpetrators, wale ambao wamefanya kosa la FGM wakipelekwa kotini ama wakikamatwa, tunakuanga na shida moja ya kwamba ile ambao tunaita evidence ama witnesses, wale ambao wanapaswa kutoa taarifa ama kuandika taarifa kuhusu hilo tendo la ukeketaji wao wanakosekana, kwa sababu jamii kwa ujumla haijakubali kwamba ukeketaji unadhuru
afya na vile vile sasa ni kinyume ya sheria. Komegebe North, Betan Class, Chabare. Yanjere munende ya kureto chore bwagirite ati kamuritona mwarimu munini wa mwarimu Lower Chore Secondary Southimenti Catherine Njero nambere tietagarira wekara uniform echukuru kendo kurania naritwa ni aria chere nende bagite kinyani bambirite kono garuku kire mitugo yana baona kenero ntobo John Dega na ronero ire tanjira imwe ya kureta ngwataniro imbega gatigati karimo amwe na aritwa Catherine Njero uri munini wa mwarimu munene kire cukuru secondary ya Lower Chure Nterera Southimenti arigarite bainge na njira ya kumba kwigwa agikagira nguo che cukuru wantu cionthe irabakothia assembly na aratoriunga riungite kire cukuru no tumbite kwigwa tugikomana na mwarimu uyu aumbite kwigwa agikira nguo che cukuru. Catherine Njero Mrs. Mudhuri, and I am a deputy principal here at Lower Chure Day Secondary School. I am a teacher and I teach Kiswahili and CRE. I have worn the uniform not because it is my first time. Actually, I'm used to wearing the uniform. I like associating with the students that I man. I decided to wear the uniform because I thought that students think that teachers are too harsh on them. So whether it is raining or whether it is too hot, I always encourage my students to dress equally to the task, big as I am. So if I wear the uniform, then they should also embrace it. Actually, I started in one of the schools where there was also an issue of students not wanting to wear the uniform. So when I came here, I realized that there was still the same challenge. They did not want to wear the right school uniform. And that is how I ended up wearing it. And when I'm in the uniform, they come closer to me. In case they have any challenges, they ask me. Na kuringanira no twire turuthite kuonania ati twawikira nguo akiche cukuru mwarimu uyu umbite kwigwa kithi na mbere na gwikira wogu indi ichumbite kuigetethere kinya ki mathomo na ara tumbite kwa tukimenya ati mathomo maraumba kwigwa kithomithia cukuru ino imo maumbite kwigwa magitongoria kiri kigero ke KCSE ke mwanka muthiru. And true to the word, like you have talked about the performance, I've been here for the last 1 year and the performance of the school has improved. Kiswahili was the best performed last year in the 2024 KCSE. Actually, it was the best performed. Huo mtindo wangu wa kuvalia mavazi rasmi ya shule umechangia pakubwa katika kuwachangamsha wanafunzi na hakika kuwapa motisha ili waendelee kufanya bidii zaidi na wapende masomo. Naamini kwamba vile nawaongoza katika kuvalia mavazi rasmi ya shule na kwa mtindo unaofaa, wanaiga na kufuatilia bila kukiuka. Ntubo munini wa mwarimu uyu munene ibumbite kwigwa bukigwire kinya bodi ya cukuru ino tabura mukaririgite wayo mbite kwigwa akithi na mbere na gututariria. We are very happy to see the deputy principal wearing uniform because it is a way of bridging the gap between the student and the teacher. So with that, the students are knowing this is part of us. They are a family. Because also school is a family. We have school families. So the gap between a teacher and a student has been bridged because they are the same. So with that, it is improving their interactions and consultations and synergy in the school. Kiripotera Ntho Cheweru TV, mbita wa John Ndhiga. Alright, mwaneto madithi ya ukare Maureen. Kiremina ngeto Phineas. Imana tukita tuchema na kiona che kinya 3:30 nonto ponde to Cheweru 3:30.